Hello. Good afternoon, ma'am. Newspaper ring si da amta phone da ne do Hindu International newspaper do phone lam ne ko adu do na tawra ki ko. Hayeng su dum halakani ko ngasi ki news se hayeng su dum halakani hayeng Hindu Delhi kanong gi Delhi gi phone do adu da mo halakani ado ngasi ya ba tawra ni na hayeng gi am lai ni hayeng gi pa na pa tru sa ni ko. How is it ko Kano ahabada koigi Iran gi war sige matang ito ko. Kasi current affair topic oil din naman si dum update dum toro ini mo ko duga Iran gi war se dum interest ID interesting dum oil ba deki current affairs oil na si dum ay baktak na dum chow na dum cover daw ni mo ko. Exam point of view gidi ay na sila analysis toro to siya si sila khangani ko. Iran gi sip ama USA na shing tawgre ko sip yam nungaite ko moy IT3 amadi shire ko aduga sip to da ko sip to gi magi kano lere IT3 amadi pa confirm tore shire na ko aduga 32 amadi kalle moy 140 muk to mani do taragadi mi 20 muk 20 30 muk di karai laigram no khangdre ko pung manga dai da ni aduga kadawga harakanda torpedo na sing tawbase World War Second World War gi matungda kano USA na torpedo na ship sing tawhanbase handakisina ahanba oidoini ko aduduna yamna nungaiti ko Sri Lanka gi kitang sathoga gale hariba lamjidagi kitang sathoga sige 40 nautical miles haidar ko 40 nautical miles adugi mayadani ko sige sip sekara tawise तसेमगीदी सिपसे विशाखापट्टनमदगी लाकपनेको तसेमगीदी सिपसे sorry baba kontak sale ko Iran gi sipse uzik मासे कनोने अखोइगी Iranian vessel से अखोइ इंडिया की को इंडिया की कोइगी मिलान है ना को मिलान है ना कोइगी करोमा multilateral exercise है तारे को multilateral naval exercise को exercise ama yaururaga halakpane handak January da tawwa naval exercise ne Milan 2026 habis yam nungaite ko India dagi yaururaga thokpani na India je Iran ga su nuksiraroi ko kaino adi khangde nuksidau bi man da India ga su aduga kano aidi sidasu koigi kari war puts oil gas import under stress si widi chumme ko war jina oil gas import under stress ko si India gi oina ni ko haise ko India gi oina ka kai maram ni mana India gi oina haise hadi koigi gas ta haraga su koigi crude oil na oil da haraga su koigi crude oil gi 54% hai tare ko 54% se sigi Strait of Hormuz to land ni ko adagi kano su liquefied natural gas sigi liquefied natural gas source of 50% ko 50% aduga 54% su si land ni ko adagi mo LNG gi hire agadi LNG gi se akoi
Qatar dagi akoigi LNG se lobane Qatar gi moigi kano se haidi facility haidi ras lafa na facility amkhak leba ko LNG facility hai tare ko LNG gi moigi refining facility ama koigi kadoge har kana drone attack option na puang mang rebo ko aduduna ngasagi Qatar dagi 40% LNG se Qatar dagi oiram madebo ko adudo to India phangre ko LNG aduduna koigi India da kari doro ke hara kanda koigi India gi hana dagi city gas distribution and like city gas distribution have the koigi mainland India dadi koigi kanona sa lidana ko hardi liquefied natural gas na han bus kari kara mem sa lidana ko aduduna chatpanina kadoga hara kanda city gas distribution se tawna bagidamata akoigi LNG se state of Hormuz dagi laktrabnina atopa kano dagi leire buko haidi atopa spot LNG haini ko atopa kano dagi leire price around 25 per BTU is million ko British thermal unit haini ko British thermal unit ko sije natural gas on bagi khul adi chang ni ba ko mede aduduna 25 ko 25 per million British thermal unit energy unit ni ko sise asemagi ni energy unit ni 1 degree Fahrenheit kana ba khona ba matamda changba energy du ko ina British thermal unit ha khangnei bu ko adugi million times ni ba akoina kana 25 haidi MMBTU haise 25 MMBTU se piraga laire ba koina husik LNG se hana di around 10 adai da piramani ba ko daga hujik se koigi India gi thau gi capacity kamain tawrige hara kanda India gi thau gi capacity sumaina lei ko koigi buffer haina amale buffer crude oil reserve haina amale buffer crude oil reserve se akoigi oina di 25 days ke lei ko ngarang su khabar hai gi do plus akoigi kano masu lei SPR haina lei ko SPR haise kaino strategic petroleum reserve hai ko petroleum reserve ko strategic petroleum reserve se akoigi siguma war guma tholpa matamda phangnaba war guma tholpa matamda sizinanabani ko masigi phase 1 se around 5.33 million metric tons ne ko haidi masida challise masise koi India gi oina leiri like Visakhapatnam Mangaluru Padur ko hariba cities sida sigi strategic petroleum reserve se thammi ko aduna sisu lei adagi effect se atopada su yam effect tawe like akoigi basmati rice kumba se sigumba se akoi India na yo leba ko kaino da adi West Asia da aduna ni sida sa high se kari sida sa rice shipment to West Asia is basmati yomado music basmati se yon mai gamdre ko adagi urea ko diammonium phosphate ki price so adi wang kalakpado edi ko gi agriculture tawna bagi ko adagi flight ma'am so cancel tawre one IT flight ina cancel tawre ko sini ko Visakhapatnam da moi se ngasagi Iranian vessel do I know have Iranian vessel do selfie ga tawna da na ko Indian army ga tawramani ko aduduga asi chatlaga na shi ga ni am no idea ko adu atai dige so important address daisa koigi USA ga Israel ga na Iran ja dum kana attack tawba hugalai ko 5th day sure adagi IRGC haibadi koigi Iran gi revolutionary guard kangu ni ko sise ko Iranian revolutionary guard kangu ni masisina state of Hormuz pura thingre Chinese septi kara thadokpa male atai di amda thadokte ko
unilateral move generate strong resistance damage US credibility sise koigi kanona haibani Chinese ki geopolitical scientist amana haibani ko Chinese to paabala mana haninge je kaino harakanda koigi US na tawriba structure se unilateralism neba mana tawris ko akoigi haidi ma mathandana pangadabani or mana ena mana haiga yagadabani or koigi kai haini kano tawbase haidi mana USA gi unilateralism se karama example pe haigana Venezuela gi moigi chip habagumba adagi Iran da bomb thada thadabagumba masisi haidi magi favor da dum tawsabado haidi ma masana walgi favor na tabdo walna khanba pot na tabdo adudani ko mana tawsabase adu multilateralism haibadi wal pumagi kana na tawba natteba aduduna koigi concept amakak layibako unipolarity haba ma multipolarity haba ma unipolarity hai taragadi akoina kaidoge harakanda superpower single superpower amana kano tawbase khudam oina USA na hana tawrami hujikti tawdre ko China ka am thole unipolarity hai ko adi multipolarity hai sina kano mi mya amana haidi power se distribute country mya amda distribute tawdo aduna multipolarity hai ko koigi tama mazu taramani hard power soft power ko adagi kanose smart power masigi concept se kanai concept na haragadi Joseph Nays ki concept ne ko Joseph Nays na is a hard power soft power smart power hai na country magi power je khaidoi ko hard power hai taragi military power gumba ko kanogumba adi mana ngambagi chance hai tare ko adi military power gumba defense power gumba chugumba sanction economic power gumba adugumba se adi mina kono ubase masi so hard power ko ko soft power hai taragadi akoigi appeal gumba natre haragadi historically yamna mari leina bugumba ko koigi culture da mari leina bugumba ko political view da manabagumba I mean democracy satnaba leibakgumba adagi diplomacy da manabagumba abidi kari haini akoigi kari haini mase akoigi khwaidagi khudam oina hairse akoi India gi oina diplomacy ga mari leinabadi kaino Nepal akoigi border area da leiba country masa masa singse loinamak diplomacy ga mari leinaba ngata leba akoigi soft power hai taragadi aduduni ko haidi cultural political power hai taragadi akoigi politically akoini help tawbirabugumba ko cultural power haragadi culture manabagumba kudamani Indonesia da Hindu mi leiribagumba ko appeal tawbada adagi or kaino da attraction tawbada ko adugumba haibadi tourism gumba adugumba da kai haini power leibasibo akoina soft power haiba ko hard power haragadi military ko force sinabada natraga economic sanction da adugumba power leibdo aduga smart power hai taragadi masigi combination ani maki combination both hard power amsung soft power ani gi combination sibo koina smart power ko eba masigi sizinaraga koina country amana adi dominate tawoi taragadi madudu smart power hai khangnei ko aduduni asidagi khangmanga misi kaino harakanda China na akoigi Iran da tawba war kashu yaningi ko aduduga moina haise USA na tawrise hadi unipolar oirini unilateralism ni moigise mandong tawbani ko ado masisina USA sigi magi credibility hai tare ko hadi wa international front magi kano tawbagi chance handarakani habani ko country myamna thajabagi chance handarakani habani ko aduduni mana suggest haram is articles in the next ama mu yengse ko statue ama hurangi ba statue ni ko sise UK gi museum da koigi bronze statue ama koigi kano tawgi ko hurangi ko huralaga koigi kai haini modern version ama sillaga thamamani ko modern version ama
modern version ama sillaga thamambaduda tongana last photo ma yengubadagi khangnaraktana photo dudagi maram orakanda hujikse British dagi amuk repatriation haba term do repatriation kamai pronunciation ji yaad repatriation ko repatriation tawriba ko UK dagi karada India da mo halakolo ko bronze statue se ko sigi bronze statue se akoigi kai haini kan temple amada leirambani temple se karamba temple na haragadi Sundara Raja Perumal Temple ko sigi temple se Tamil Nadu da leibani ko Tamil Nadu da leibani sigi temple se kadoga harakanda akoigi masigi sidase yi iba lai se sise kanano haragadi akoigi maming se koina Saint Thirumangai Albar hai ko Albar haraga dum khango ko Albar se yamna aphawa Tamil koigi matam amagi yamna phawa Tamil poet amani ko poet amani ma se Tamil poet amani mana magi work se yam chawwa work yam am torami like koigi Tamil Veda haraga khangnaba koigi Tamil gi Veda haraga khangnaba ko si yam important oi ko Tamil gi Veda haraga khangnaba koigi kano se mani irambani Tamil Veda aina layeba ko koigi 4000 Tamil verse yawba ko masi se mani irambani like maming di kadoga harakanda Nala Riya Divya Prabandham sisa hangakpa yabagini ko paikada hangakpa yabagini masi se Tamil Veda harakangni ko Saint Thirumangai Albar haisina yamna chawwa role ama lawi hamni ko mana loinamak tawbudi natte but mana yam chawwa role ama lawi habu ko aduduga kadoga harakanda atoppa mase Vishnugi Vaishnavite ni ko haidi Vishnugi kano ne ba ko kano Vishnubu khurumsaba haibadi Vishnu temple mayam amada koigi kai haini pilgrim chatpa adegi him haidi magi sairing iba sigumba mayam ama tawbadu pamani ko mase 8th century da leirambami 8th century da leirambami aduga sigi 8th century gi mi se sise kadoga harakanda mase sagibade karam kana sagibado haidi masi sagibade bronze statue sagibadi around 16th century da ko bizane 16th century da koigi Vijaya Nagara natraga or Nayaka matamda sagibani masise habadi adi sabagi style se sisina ko sigi s haitare s se sisini aduga style sabagi style sina Chola dynasty gi matamda saramba style duga chapmani ko metallurgy se magi style of metallurgy se ko aduni technique ka se koigi wax sizinaraga tawba technique to tawraga saba oiramdini ko sise ko aduduga sumaina repatriation tawrise masigi repatriation tawrise asise karamba ek ki makhada leige haragadi UNESCO gi 1970 gi convention am leyebo ko magi koigi kano sigumba cultural value leba pot kano gumba koigi heritage cultural heritage ta yamna kana tawse stolen tawrade amona han bahaina ko sigi UNESCO gi 1970 convention da ko aduduna ne repatriation tawrise haidi UK dagi amu India na mo halaise sigi convention sigi makhada ni ko yarani ko ataidi khangani ko si paikada hangpa yabase hujiki sisimadi yam important oibra na khalle signed Thirumangai Albar haise UPSC to sumamingum sigum historical mamingum siam hangalakpani na ko Tamil Veda dagi Nalaya Divya Prabandhan tamana tapka haise
Tamil point amani ko du yare atai di ka haina important oitre next koigi koigi India gi kadoba India gi masa haidare India gi angang sing se Indian angang sing se child sing se obesity yam lei hai ko leisu lei ko kita noi ba angang adra thingnare ko ado world gi ranking da China gi mathang da India lei ne ko India China gi mathang da India lei ne top 10 kano gi mathang di top 10 khangkat pada sigumada di India se dum yaw le kaya haidi akoigi world obesity day se world obesity day se ngara pang thoi ko obesity day March 4 ko March 4 se akoigi ngara pang thoi tawbasida global gi oina akoigi data ma release torako matamda akoigi kaidoge harakanda world gi oina ko haitare obesity level se world gi oina di akoigi 20% se worldwide ko 1 in a 5 ko 1 in a 5 child se obesity da obese ore noye ko aduga 2024 da di systematic charne ba ko aduga concentration her there's the body mass index hai ko BMI has ko there's the BMI has body mass index hai ni body mass index yamna wang ma hai tare ko obese yam oibase top 10 country da top da China lei ko mathang da India lei mathang da United States lei ko aduga India specific ki oina kadoga harakanda chahi manga dagina mapan phawse sidesa 15 million hena angang se noi ko aduga chahi tara dagina trapan phawsina 26 million hena noi doi tara gadi masisina kari aidi tholak pe age yam sokningai ni ko haksang da like course hai tare course se kai no haragadi khoi leng da bai tare physical inactivity sana da ba adegi masa ga chana na kan hai ni activity taw da bai tare ko adi adu duga mo diet chisu ya me adi sweet ma chai no mada 50 ml gi sweet sang se chai na report ta thammi ko adi sugar se adi ko children angang jing se hujing leba 50 ml ne asu tik yang re ko sugar se akoi gi darkar le di only 5 ml guma khatang warang ni sugar se adegi maternal and infant health ko ani mama gi health hai tare ko mama gi health natraga angang gi health se phajadaba kudam maina hire se akoi gi yamna ko adi angang pikpa tha kano de yamna kano pizza hai tare sangom bitak pa se yam sangom bitak pa hen bitak pa hai tare ko adagi type 2 diabetes se angang ngai gi dum na ba adagi chahi tranga dagi horaga obesity level se dagi ko women ayam se among women da ko 13% hai tare ko almost moi 13% mukti type 2 diabetes na ra lei ko aduni aidi yanna phatre ko adudi ko type 2 diabetes na ra pola pa angang du su kai hai ni kano to ba ki di obese or gi chance yang wang ko degi lack of nutritional safety hai tare ko haidi akoi gi fasai kai na lei jing corruption to mandana koi gi kai hai ni sugar yaw ba poaching jena sugar yaw da ba gi type to ulani advertise ko haidi acha pot de kari de adugumba kai hai ni nutritional safety moina thingada ba moina pochai angang ji da pizza ba yaro kholo kai na thingada ba acha pot mayam ji abda thingda bi da pa na company na corruption to na ni thadora ko adugumba do yam tawe sidai se yo high BMI among children in a kadoge harakana disease se kai disease wang na hypertension ko adagi hypertension se sum hengala pe are ko sijina blues in 2040 gini hyperglycemia adagi high triglyceride SLD sigum disease ma se tholak pa ya ko aduduna
kari toragadi haidi remedy haitare way forward se kari toragadi phanbe hairagadi company jing syntax lo haitare syntax company je syntax lo haidi company asiguma sugar yam hapa company jing se tax yam chahon haitare ko adik sugar yam haptana bagina mat ko adegi kadoga har kanda ban tawba haitare ko ban tawba ban ko ban kari high SS food haitare high fat sugar salt haibani ko high fat sugar salt food se ban tawba ko aduga government ki initiative hapsan government initiative kem leite ko segumba da sugar da thingna wi ko na bege aduga hapsan adudani ko yamna kano tawre adagi India da koigi kayani koigi India ki website blog tawse sise amaga manadabagi matangdani ko website blog tawbagi changse kayani koida India da tawriba website ki chang haitare ko website karamba website karamba kanona website se kamai tawi kholi kana thigan ba amada koigi provider mayam ama le like internet service provider se koigi mayam ama le dana like koigi Airtel Jio adagi ACT fibernet ko adagi MTL ko MTNL connect broadband U broadband ko connect broadband ko adagi U broadband si mayam jingse internet provider ngatani ko internet service provider si mayam jingse ko hojik pai internet binary mayam sing moina provide tawba ngatani ko aduda si jingse thijalle ko like almost 23 crore henba website cha thijalle moina piriba web moina koida phangaliba website singi 23 crore muk thijanba matamsida manadaba haitare blog site se manadaba ko masidaista akoigi 23 crore website thijanba matamsida blog torise 43k haita 43000 domain hena blog toyeba koi India koigi kanogi na koigi internet website blog tobas aduda kaidoge harakana masigi 43k haide 43000 hena blog torise Airtel da blog tobaga Jio da blog toba manadeba amadana khara blog tawni amadana khara blog tawroi kari maramgino manadri zaharagade akoigi ek ma leise akoigi kai haini thingnaba ek ama leise akoigi sarge ko ID ek ana ko internet kumba thingnam internet provider singda ID akoigi illegal over website leidana ko illegal over website leidana gambling gi ko gambling gi adagi pirate film gi pirated film adagi TV gumba adugumba kano site leidana ko pirated film adugumba site adagi militant gi hadi kano gi terrorism gi website kuma leidana adagi pornography ko siguma website mayam jingse ban tawrini ko IT Act 2000 ID moina identify tawraga adugi kano tawriba mayam jingsida almost gambling gidi 14% muk lay ko pirated film karikra gisina akoi 5% muk lay moina sida haibada militant season kwai chawi ko 40% muk di militant terrorist ki mari laina website oi pornography 1 bo yodi ko IT Act 2000 sigi IT Act 2000 sigi makhada section lay maduduna kadoga kada ban se tawdoineba ko ban tawbasida akoigi magi kai haini ban tawbagi criteria ban tawgadabani habadabudi hairedana ko aduga criteria se manadiba criteria se yamna broad oina pi ko magi criteria se broad criteria oiba ko broad criteria oibanina man haini se kaino harakanda aduna manadrine Airtel da block tawdo Jio na block tawramoi Jio na block tawdo ataina block tawramda su yai shini ko haise ko adada koina khangdu se kaino harakanda stage ban tawrise
karigi through the ban tawge harakanda DNS filter haraga ban tawe filtering DNS filtering DNS habidi kaino domain name system computer gi tam khak adum ai haram ge ko kariba domain name system adegi IP gana lei ko IP asina kaino internet protocol si domain name system hai se akoina mari ga lebedo IP46 IP kari IP4 kaino yam lebni ko isu ko re moi ahum leba le ahum mari leba le suaina mari leba le domain name do ko adi IP address to hai ta ko adu ni ko ma hai ning se ko studies ina hai se kaino hai do ma pai khagi oina di sigi x ma khango yare x ma khango aduga internet service provider maming khara khango yare next Finland gi president stop se akoi gi India da numi marini gi khongsa la e Finland ga prime minister Narendra Modi ga Mr. Saka una kola wari sanagre matung da ba di kai la ke yeng si but Finland gi oina kuina khangme ya se ma se karai da lei han to ma Finland le re so ko som Russia ga khwai thangnari ni ko Finland je ma je NATO da su yawi ko NATO gi member ma su oye ba ma se ko adi kano gi member ma su oye adu da European Union su dum oye ko ma se ko NATO se yawi European Union su oye ma ga thangnari se country se Sweden ko adagi Gulf ta har ga Gulf of Bothnia ko Baltic Sea ko thangnari su bo ko ma ga thangnari se adu ga सिस्टम जो खंगजलो गल्फ बाल्टिक सी लेरे गल्फ ऑफ बोटनिया मासे अखोगी नॉर्डिक अना लेबो को नॉर्डिक रीजन हाइबा मले को अदुगा अखोय नॉर्डिक रीजन हाइबा तमसिदा अखोय कैनोमसो आई हाइजरकेबो को नोइना ताबदा स्कैंडिनेविया हाइना कंट्री ग्रुप अमसो लेत्रा Scandinavia hairak taragadi karam country no haragadi sigi Denmark se dilare Scandinavia se isi orange se khangam green je to ko Scandinavia se sigi Denmark se ne ko Denmark se ne Norway ne Sweden ne ko sisina Scandinavia haisini ko aduduga aikoina Nordic region da leba country harak taragadi akoi kana chandoino haragadi Nordic region da di Denmark Finland ko Iceland ko Norway ko aduga Sweden je chandoini ko sisu khangjalo ko haide karam country challe haragadi aduga Denmark ta chanbada Denmark sida su country khara atopa territory khara challi like autonomous territory hai tare Denmark ta chamba handak ta kana thokiba Greenland ko adagi Denmark ta chanba atopa island amsu leiri Faroe haina ko Faroe island haina ko Faroe island adagi Finland da chan mai tare Finland se su magi island ama lei ko Alan haina ko matakta ko Alan haina adu khangjalo ya atai adi moi se autonomous oi banga tani ko autonomous territory ni ba habedi moi gi makha da Finland gi makha da lei or Denmark gi Greenland adagi Faroe Islands in se moi gi makha da lei har so autonomous oi ba autonomous body ga tani autonomous ba moi gi tonga na masagi government ko ka phasana lei ja country gumba nga tani ba ko moi makha da lei har adu ma khangani ga yare ni ko Finland uziki hariba Finland do kai ne ba Gulf of Finland Gulf of Bothnia ko Gulf of Finland si Gulf of Finland ni ko si Gulf of Finland ni Gulf of Bothnia aduga Baltic Sea ko moi hum sina question doini ko aduga magi border da le sina kaino Russia ma le ko dagi Sweden ma le ko
adu Norway ga suma de khara ga samnei ko so matak ta udre map sida di Norway ga so kitang ni samda okay yani ko Finland se mapping yare next ko traffic noise pollution gi ko noise pollution jam important di oibani ko koi gi India gi oina routine oina koi gi traffic ki honking da bose koi si Manipur da dum da bani ko auto diesel auto de kai de gi ado meter da all ga di IT mathak ado loi hen bani ba si se IT dB decibel IT to 100 decibel se koi gi WHO na biba limit am kak le WHO na kari pi ga kan 70 decibel de gi traffic noise hen ba ya de ko adu do safety limit ne ba sidagi hen taragadi akoigi noise adum tasan lei taragadi akoisi sungsoi soidana maki na ta thibrak pasu ya ko haidi pon noise pollution tho e haidi ni ba si se ko so akoi India gi da kamai tauge ba akoi gi India gi chronic traffic noise expose kamai na tauge India gi urban area se kamai tauge adu duni ko adu noise pollution se akoi gi kedam hara kanda akoi gi own ba se noise pollution se akoi gi so ek lai zai ba masagi khamba akoi gi framework lai zai ba sigi noise pollution se noise pollution framework lai zai ba akoi framework se karamba kainogi makhada lai doina haragadi koigi Environmental Protection Act 1986 to adugi makhada laiba rules amkak laiba ko ek oina noise pollution ek ana di laite ba ko Environmental Protection Act 1986 ke makhada noise pollution regulation and control rules aina laiba ko 2000 rules masigi kanosigi matung ina akoigi masigi rules gi matung ina kanani implement tawdiba Central Pollution Control Board na ko sisina pollution sisina kadong hara kanda akoigi daytime da laigadaba adogi night time da laigadaba haina tongan khaido eba daytime da akoigi industrial area da haitare ko industrial area da kainodagi henba yadeba 75 dagi henba yadeba ko aduga night time da 70 dagi henba yadeba sound jibu ko adagi commercial area pochai marketplace ta ko asida koigi 65 dagi henba yadeba amadan daytime da aduga 55 dagi henba yadeba sidi loi hela ko Manipur gi any market jaga am da chalo adum hela dam ni ko commercial market area se residential area da koigi kadoga har kanda 55 dagi henba yadeba ko daytime da aduga 45 dagi henba yadeba night time da sidi thaban choma man adum hengre ko kan 45 tadi kan hui khong da dum hengre adagi silence zone hai tare ko silent zone lai dana ko koigi kolamana har kanda hospital area ko ba du ko silent zone da di kadoga har kanda daytime night time se daytime dana 50 ni night time dana 40 ni ko decibel do on ni ko ado normally ko India da di IT to 100 se dum tana lai ram ni ko decibel se dum IT to 100 dum yaw ram ni honking je adum lep ta bi do to ba ko sigi yamna soiba ama haragadi ko sigi national noise pollution regulation control rules se thabak se amda tawdre magi rule and regulation CPCB gi thabak se amda tawdre ba and moina own baze kana gi through the own gi harakanda koi gi own baze national ambient noise monitoring network ko masigi through dagi all level ma sigi magi limit amamam leizari se limit che yawra ina market place to on bakot pa tawri map jing che kana na tawi national ambient noise monitoring network sin tawi mana all is a koigi ka doga kana average ne or koigi kano hai tare koigi koigi kudak ta hai tare snapshot hai tare kudak ta on my screenshot lo bu ko noise se krai de hai noise se side pinpoint am nga tang to noise nga tang on ba ko adegi noise gi magi ka doga har kanda magi amplitude hai tare ko or impulsive effect hai tare si se on de impulsive hai bi kai no kayam ko gi how long
how long haibse how long is on deba sina all is kind of how much name all is how much I think yam hauge haibdo how much yam hauge haibdo how long haibse is on deba koi kudam man haise 70 dB se 70 dB je limit deba sisina sidigi hemba yade haibne adu 70 dB se aina nang ni na kong tu da dum thagi nang sorakani 70 dB se aina kong tu da dum thagi limit chidi hen ba nate ko akoi India da su taweba sise adu rapidly bazar ma ya da dum lay matam da kyam adi adum sound je hauna dum tali to ne ko masise on de adi numit ayuk tagi khong ko na ko ngang ko da numidang bo dum khong de ne 70 dB gi mathak oi gera makha oi gera dum rapidly khong ta ra ga di kari effect la kani yam chawi ko si cumulative noise exposure har khangi cumulative noise exposure sina koi gi hormone da so aleb hormone je imbalance ho leba body je stress level da dum le hel leba kham hormone imbalance ho leba ko imbalance ho leba nakong ta thi ba khatana te ko noise pollution na nunga hendri se hormone imbalance ho le aduna ni bazale mi jing ko chok khoido ko sauna da adum leinari myam je ko adagi blood pressure hengalan ba ko blood pressure hengalan ba adagi aduna bp leba adagi kano leba myam jing se heart ki laina naba myam jing se sigi bizida mafam da noise yam thok mafam da chatning re adu yam koina lepa de dum wan jagi dui poni ko aduga sleep deprived disruption adi tumba ga yadri se sleep disruption ko tumba ga yaro ko hormone change leba khotpa dum yam chuna aduduna main oina akoina masi si semtokpa ma changiba this one national ambient noise monitoring network se semtokpa ma changiba mana on du se impulsive kayam koina ko se expose to ga have du on ba ma changiba ko aduna chigai di akoi gi regulation se ya gi roeba ko koi de dum hel le ra ko ni head by mu hel le ra ko ko next bullying entropic or DOD entropic class haitare ko DOD entropic class sida haise entropic ana koi gi AI company khak le mu ko entropic ana ko entropic sina kana puthor ke hara kanda koi gi cloud ai do cloud hai ba AI se puthor ko ne koi dum cloud AI hara ga dum Google da search to du gi sige AI jam nungai bani ko yam hadi wakan yam khan ba AI ni sise adu entropic ki versus kana koi gi department of defense or hujikti department of kari war hara ga khana ba department of war khana bai wani department of defense USA gi ni ko se USA gi moi gi department of defense ko na hujikti department of war hara ga khana gre ko asi jiga khana bai wani entropic na high na kari no hara kanda moi gi AI se koi gi moi gi AI gi security kano ama le ko koi gi kai hai ni koi gi secure or ba safety restriction ama le safety restriction na hai se kai no hara kanda koi gi use to bo matam da AI se automated or henda ba hai tare ko war decision na duine entropic ki AI se war decision na yam nungai ko war decision na yam nungai ba kano ne ba hai di koi gi war gi model war gi kujukulai ano no wajing se entropic sa hapsala kanda koi gi magi code ka se pasan sembo ngamba adugu mane ba adu safety restriction se mana thammi safety restriction na di kai no koi gi film mi ngani khangani AI gi film adum yeng tar ga di koi gi terminator daga tori do ai di koi gi AI se mathanda automated to hon gi tar ga di mana oina koi na thingbi na ba mi amana thingbi na ba yaw da tar ga di koi gi miyoi beda yamna solakani dana ko adugumba the entropic sina suma masagi AI sida koi gi safety restriction khara thammi ba adugi restriction do department of defense na hai sina masi lo tho adu duga nang gi AI sa koi season na rag ha ne ba adu da 200 billion la kai no sign tong na ba ni ko ma moi se 200 billion gi kano se sign tong na ba sida 200 million gi contract se sign tong na ba ne adu kano entropic ki company sina yada bani ba safety restriction se lok thok to tar ga di yaroi akoi safety restriction se di koi gi malem se ai di AI se seran turan season na gidra haina pakat padagi
कोई थंबा सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन नि मसिगी सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन से लौथोकपा सुंया यारोसिनेबको एंट्रोपिक ना अदुदगी खनरकपनिबा खनरकपसिदगी कदोगे हारकाना चांस लौसलैसिना कनानो हारगदी कोई चाट जीपीटी की मको ओरिबा को चाट जीपीटी की कनो से एआई दो को ओपन एआई सिना मोगी कंट्री से एंट्रोपिक नंगना तौरदो बाय तारगदी अखोय लौरगेना डीओडी गा यूएस ओपन एआई गा साइन तौनग्रेबा अदो ओपन एआई सिना बिजनेस सिगी कंट्रैक्ट से साइन तौनग्रे को 200 मिलियन की कंट्रैक्ट से ओपन एआई ना हाइसिना अखोयगी एआई सिदी अदुगुंबा सेफ्टी की रिस्ट्रिक्शन लेत्रसु याय मादी अखोयगी कय हाइनी एआई से डिफेंस की खुजुकुलाई जिना सिजनगिबा एआई से माने ए डिफेंस की खुजुकुलाई जिना सिजनगिबा एआई पुनमक से सी योंग डिफेंस की खुजुकुलाई जिना सिना भाई जाते केम नतेबको आई सिलेस्टा रोबोट अम लेबा रोबोट से नोंमै कापा याबा रोबोट नेबको मसागी टारगेट का कयगा तौजबा याबा रोबोट नेबा मसिदैसा इन एआई की सॉफ्टवेयर हापचनदैने हापचलकाना मासे माना रोबोट सिना वार जलेंगलसे वार द तमक खुदिमक से मागी सिलेस्टा सिस्टम द कोड अमा लेदोइने मागी इंस्ट्रक्शन कयका मैम अम लेदोइने अदुगी मैम दिजे वार द थेंगनरक पोचिंग दुगी मतुंग इन सेमदोक्सबा हाइतारे मथन्दा को मथन्दा सेमदोक्सबा अदुदुनेबा क्लाउड एआई और एंट्रोपिक सिना सारिसे अदो क्लाउड एआई एंट्रोपिक एआई सिना मास कने मोइगी दिकदोगे हारा कांदे यामना सिस्टम ओइन हाइदि नंगजे करिगुमा मियोइबगी इथिक्स द सोला कदरोबा मियोइबगी इथिक्स द सोका हाइबदि मी हात केना खलाबा मीजना मिंगोंदा वार तोगे खलाबा अदो तारगने मसा मथन्दा सेल्फ डिस्ट्रक्शन तोबा और नत्रगा नंग नसा मथन्दा लेपचबा अदुगुमबगी इथिक्स की ओइबा तोंगाना अमा हापेबा को एंट्रोपिक तदी अदुदुना मदुगी पोतुनेबा ngसागी सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन हाइसे मदुगी पोतुनेबा डीओडी यूएसए ना लौथो हाइसे काय डीओडी यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से करी वाकन खलिनु खंगदेबा सिसे लौथोक तारगदी मसिगी एंट्रोपिक से पूरा ऑटोमेटेड ओइग्रनेबा रोबोट सिगी माइ मसागी ऑन थिंकिंग लेजगरनीबा अखोइना जो थिंगबा ngमरोयबा मदुदु लौथो सिनेबा हाइसे को अदो ओपन एआई हाइसिना अदुगुबा पोट आई खोइगिदे अमता लेते अदुदुना आई खोइगेना तौरसे एंट्रोपिक से लौथोक्रो सिनेबा अदो ओपन एआई गिदे ngमाइ तौगे हारा कांदा सिगी मोइगी ओपन एआई द मोइगी सुपर कंप्यूटर अचौबम लेनिबा को सुपर कंप्यूटर अचौबम लेनिबा अदुगा रोबोट से सिगी रोबोट सिगने samnadeba adum samna leideba ado mana semba mana masana semjaba code मैम दिजे ए माज मी के सोला का दोरे नचगा मी सोला कनी सोलो ओय काइना डिसीजन लेचबसे सिगी ओपन एआई की सुपर कंप्यूटर अचौबसिदा अदुम लाक्तबे इंफॉर्मेशन आइदि कनेक्शन इंडिपेंडेंटली ओइजरिने ऑटोनोमसली ओइग्रिने एआई से को बट रोबोट से ऑटोनोमसली ओइग्रगा सु मा से माना तंग थबक सिंसे लोइनमा को ओपन एआई सिना खंगइनेबा मसीगी सिस्टम अनि से अमना करी कौगे हारा कांदा क्लाउड ओनली हारा खमे क्लाउड ओनली अमना इट्स ओनली हारा खमे इट्स एआई हाइ सिना कइनो हारा कांदा ngसाइ एंट्रोपिक न तौबस इट्स एआई दना कइदोगे हारा कांदा मसागी इथिक्स अमा हापसन जबसे कोड से द इथिक्स अमा हापा नंग सिगी कोड से मिदि सेमदोक पसुंगा यारो रोबोट से द हाइजे मियोइबे सोकेना हे खलाबा तौबे यारो हाइना कोड अमा सेमदोक पे यादबा कोड अमा हापागा थमगे हाइ ताइ रोबोट सिदा क्लाउड ओनली हाइ सिना कइनो हारा कांदा रोबोट से ऑटोमेटिक पे होहनबा अदुदुबु रोबोट की ब्रेन से ngसाigi kano kogi main oriba computer amana samba aduduna cloud only haibako aduduni ani dugi difference to nebako anthropic tana kogi it's AI se oidene baduga kano dana open AI dana kano cloud only kininga yam oiriko aduida robot na aingonda yauriba safety instructions ai thanda delete tawjagrege or open AI gi kano computer ga connector is ai connector gum ge kaina patla mathada thada chaga nuclear ga mathada pangtha thaga reckless wrecker ai se si editor na haibani ko USA gi koige nuclear site sing da bomb kana hujik thadari dana ko Iran da thadai ko nuclear site sing da Iran da thadai Iran da thadai USA na Iran da thadaba Russia na karai da thadaba ko Ukraine da thadaba si jing nuclear site ta ngakane moi thadari jing je
aduna reckless record ngatani sini USA Russia na tawriba thabak singse aidi kai nani nuclear site ta thada ba ise Iran da thadariba bomb adigi kari ka da thadariba bomb singse pollution tholok pe ya pollution se kamaina tholok toina ha ga de koi gi cesium 137 se masi sine ba koi gi nuclear reactor da koi gi fuel loina sinari se sigi fuel se leak oirak taraga di ma se chahi 30 mu hena magi life span se le 30 years ko life span le masigi fuel se na kari kari tholo pe ha ga da radioactive ne ba moi se si je ek thengna ba matam da masi je radioactive oi ba pot se ek thengna ba matam da cancer na halak pe ai ko adagi mi do ai EO da na magi skin kan kara tong da na inflammation thok pe ai ko adagi masigi radioactive se leaching chu yam tawe leaching yam taw tare di ground water da samnaraga natraga koigi any fresh water amga samnaraga kanda decade mari manga di soil du su kano tawrani soil du su pollution tawrani water du su pollution tawrani even air po pollution tawbe air to masai manakta lebe air se mana radioactive particle onthokrani radioactive particle onthokrani masagi sigi fill sigi cesium 137 se kaigumba bom thadaba mafamduda nuclear site se pungkai kai ring khalase cesium 135 137 se expose story khalase ba air duga expose story ni air du radioactive ora ni air du nukshe sila kana loya country am intercontinental loidoi ni ko sidi pra santorak toi ni santorak kana nong ta mafamda nong ta ni duga masisina ngasagi radioactive oiba ngasagi nuksitsina thengba agriculture field laidana ko adigi pambi sanga any cancer adum nai aduduna kai haini world pumba se loi shon basu yai ba adigi kano cancer na handre haraga su pambi singbi ma'am jing mutation thondana koigi kai haini food security daga kaina crop production na handana ko tan ma'am am takon me yai ba effect se unlimited tani was maina adi rake taw taraga de koina haidi nuclear site sida bom thada ba se yam kiningai sakni ba kham akhoi dum khalle nuclear site da bom thara nuclear bom bu khara kadra na ko pokhai ba di pokhai ro ko nuclear bom pokhai ba ise nuclear kulai je sana ba kona matam da sukimetic mai detonator kari kara me ama posak me ama changi ba ko nuclear bom se tasing na pokhai na sem ma matam da but nuclear site ba mafam sida su dum thuan pa ai ba si se ko thok pa ai ba ne ko ano sa next climate risks international legal reforms ko climate change na maram orakanda koigi international kano kra le law kra se koina kra id law kra mana se da palamba law kra haira ke bas lesta koigi PSNR haina le PSNR se kaino haraga di koina permanent sovereignty over natural resources masina haise kaino akhoi India hai khalse example loina ko India se masagi house natraga masagi fossil fuels se masana karigumba ai se atopa country digi learning dre haraga de ai gi sagi India gi ko masagi lejariba digboy daga lejariba dagi Maharashtra daga lejariba asiguma mayam jingse masana lokthokpa yabagi hak tu ne ko PSNR haise ko permanent sovereignty over natural resources sigi yana che sinama masigi yana se siga kanaga conflict la ke hara kanda versus kanaga 1.5 degrees celsius degi helan be ade ha ko international climate goal am leidana ko Kyoto protocol daga zu leigidana ko 15 degrees celsius degi hen be yaro ham duga ani siga conflict leina re PSNR ji leiro draw adu tarani PSNR se fossil fuel panglo to thok taraga di akhoi kadawga hara kanda 1.5 degrees celsius dagi hen be yaro ham se asi pibam de swani natra adu duni ko man hai ni sa adagi amaga amuk karamano hara kanda akhoi Mont video convention sige Montevideo convention haiba 1933 da convention sida sign tawna sida haining se kaino sige Montevideo convention sida ma haise koigi
state ama haibse state ama se kari kari na define tawge harakanda state ama se magi territory na ko territory na adagi population na ko adagi government na ko aduga magi capacity to interrelation atopa country ga relation thamba ngambagi changduga madudo state ne hanne adudubu sise karini hojigi climate change ne maram horakanda effect se kamai la ke harakanda kudamoina multiple siren kalase multiple se sai kudinge do magi boundary magi territory ju sum pixel ine so ising manung da sum dupsal ine atopa country khara su lai ko magi border line ko aduduna akoigi yung ko sida sa state ama territory gi magi territory je sum pixel tara gadi kadoga harakanda akoigi it magi international yana che khara lai ne akoigi kudamoina harakanda state amagi magi kano sidagi akoigi magi kari haidona EEZ ane EEZ ko economic right ne haimne ko sigi economic zone EEZ se akoigi border kano dagi oleba akoigi shore sea shore dagi oleba akoigi sea shore haidi samudra mapan dagi oleba samudra gi mapan dagi on manina maldiv kide sum EEZ haitare ko sigi EEZ se sum pixel laktoina tra sum pixel laktoina tra kaino di moigi sea shore sum pixel ai ne sing thunjal bel aduna Montevideo Convention gi state ke territory se permanent territory na mana hai se permanent territory se like the state me am lay madugi state me am to aduduni ko ma khani se ko adi adudu semtok na ko na sai magi si samane ko Montevideo Convention sida su lay aduga atopa masu hari se unclose ko unclose habdi koigi United Nation conventions on the law of the sea sige matung ina kadong harakanda territorial akoigi territorial sea ga leisay territorial water ga leisay territorial water leisay adagi EEZ ga leisay mayam ama leba akoigi adi exclusive economic zone hamni ko si EEZ ai se exclusive economic zone and exclusive economic zone hamni ko magi nautical mile kaure so ko adagi si territorial waters in a sige nautical mile subteni so ni kaina le jai ni adugi boundary le jabado adu adi samudra gi magi kano se magi boundary se sum pixel lagta ragadi koigi sea shore sum pixel lagta ragadi sigi kano EEZ sum pixel lagtoi natra adu duni man hai se ko Montevideo Convention gi magi state ki territory ni define ta wadabani or magi territorial water gi EEZ ki magi unclose ta hariba definition se masising se hojik semtokpa darkar oire sini ko sum kano tarapatigi adagi kari refugee convention amasu leba refugee convention sida kadong harakanda kaino se yaudaba haitare refugee convention sida koi climate change na maram orakanda mi hongba leba mafam ko climate refugee haitare climate koigi climate refugee climate change na maram orakanda lam hongba mi gidi sigi refugee convention 1951 convention se ko sida se yaudeba no climate refugee so climate refugee hapam changi kaino adi akoi adi climate change na maram orakanda mi myam ama lam hongba leidana ko aduduni mana highlight tori myam jinsi ko sa pai khage oina di si kai no habdum khangmiro yae atei di khangdra what will Nepal's landmark general election decide Nepal gi music general election ngasi ra menon tawnian tawdo adudai khangdoi se kaino arkada Nepal gi magi election tawba matamda election se ani thokna khaidoeba ani thokna habidi F kari amana F P
TP haba ma ko amana proportional representation ai nga habada khara lan gre sorry adu sobe de FPTP hai se first past the post habani ko masigi election se ke doge hara kanda candidate se karigumba candidate se ko highest vote phangaba highest vote phangaba adoi taragadi aduduna win oidine candidate se highest vote phangaba adoi tardi win oidine masisina party with party with ko id ko majority seat ha majority seat level party duna win oidine sisina kanana win oidiba party with majority seat ko aduduga kadoga kana seat se is directly proportional to kadoba kanaga potong vote thadariba vote receive toriba vote tuga magi seat masingsiga proportional oigam habedi ai vote tuga aigi seat masingsiga proportional oigam ko aduni aduga sisina kadoga harakanda single member khatang neba lay sa mga single member constituency amada single member lay ba aduga sina multi member lay yung constituency amada multi member lay ba yay ba shidi proportionality habam layte ba no proportionality habdi voter duga sit masing duga maladra suyay ba ka shidi proportionality du lay proportionality ko aduga kadoga harakanda small party haitare no small party di represent tawba ngamde I small party representation why ko sidadi small party gi representation say yes mayam ama taw small party representation mayam ama taw stability is in a more stable way kay gino haragadi kay hayni yamna different type of party mayam tholaktre sidadi coalition government yamna semanina coalition government yam semanina less stable oil so less stable ko krai country da phangi haragadi sisi India da phangi ko UK da USA da sina krai da phangi haragadi Israel da Netherlands da German ko da phangi PRS simangai ay mai kha da hangadi man kumbiro ko atai different mem am sa lai de adu si NCERT da awani ko adu ni sida loire masigi sida lo salage I am thinners thank you so much have a great day ahead